Direbus. Ya, beli. Lur, ketemu lagi bareng Babe sama Bu Lik, Lur. Hari ini Babe arep dadi asistene Bu Lik, ya mbantu Bu Lik, Lur. Lah biasane, Be? Biasanya Babe kan sibuk neng Tegalan. Oh, udah asisten sebelumnya. Kali ini Babe libur iki, Lur. Heeh, Lur, enggak ke sawah. Bantu Bu Lik neng dapur iki, Lur. Oke, Be. Terus kebetulan kayunya juga habis, ya tuh, Lur. Babe golekne kayu Bu Lik ben lek masak cepet. Bu Lik bilang jare arep masak rawon, Lur. Wah, mantep iki, Lur. Mesti kabari berarti. Babe diomongi mau. Ki Babe golek kayu sik ya, Lur ya. Habis ini kok melu Babe nang dapur. Oke. Bareng-bareng karo Bu Lik ngono, Lur. Sip. Ini loh, Bu Lik ngirisi daging. Mau dibikin rawon nanti ala Bu Lik. Ih, mantap. Ada balungannya juga loh, Lur. Besar-besar. Oh iya, beli besar-besar. Besar-besar. Nek ngene sedulur, daging karo balungan iki dimasak apa, Lur? Ikuti Bu Lik ya. Jangan kemana-mana sampai rampung loh ya. Oke, beli. Iki, Lur. Babe bantu Bu Lik, Lur. Be. Heeh, iki. Ya, bendang mateng ya, Lur ya, rawone ala Bu Lik iki, Lur. Apine wis jos, Be. Jos tenan. Weh. Ini sudah tak siapin bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, miri, jahe, kencur, kunir bubuk, tumbar, jinten, merica bubuk, terus sama lombok keriting merah, Lur. Ya, beli. Sekarang mau tak ulek. Kasih garam dulu. Iya. Pakai garam kasar, boleh. Garam kasar. Yang cepet Biar cepet lembut. Yang susah diulek biar cepet halus, Lur. Pakai garam kasar. Garam kasar. Ya, wis mendidih airnya. Itu apa dulu, beli? Belum, masuk. Balungan dulu. Balungannya masuk. Wih. Ini ditinggal dulu. Ditinggal dulu. Oke, beli. Sekalian itu sama iki nih, dagingnya tak masuk nih. Ini dagingnya sama tetelan masuk sekalian direbus. Ya, beli. Iki nanti juga sampai mendidih, boleh? Sampai mendidih. Baru nanti bumbunya ngono. Bumbu masuk. Beli. Mungkin mendidih dulu biar rompok dulu. Iku apa, boleh? Iki keluar sekalian diulek di sini. Diulek di bareng nih kene campur. Oh, berarti kok tadi wis dipecah dulu terus iku isine tak rendem air panas. Soalnya mulai rodok kering, boleh ya. Udah mendidih. Iki dicikuki ngenakan iki. Pokoknya Kayak apa kayak kotor buih, iki, heeh. Ben bersih. Iki. Dagingnya diangkat dulu, Lor. Ya, boleh. Mau bikin goreng sambel karo mau bikin sambel sama goreng bumbunya, Lor. Oh, berarti bumbunya rawon itu digoreng dulu, boleh. Digoreng. Minyaknya banyak, boleh. Goreng lombok segini aja. Goreng lombok dulu. Oh, yang buat sambel. Oke. Nih, lombok itu goreng dulu. Sambelnya gini kalau bulik lomboknya digoreng biar gak cepet basi, Lor. Ya, boleh. Kalau dulur gimana? Direbus apa digoreng, Lor? Atau mungkin sukanya sambel apa, Lur? Yang itu rawon biasa nih sambel lombok. Ya ada yang dikasih tomat aja. Tapi sedikit tomatnya. Matang lombok.
Nah, ini bumbunya digoreng. Bumbu rawon. Bumbu rawonnya. Minyak apa harus banyak ngono, Bu, Lik? Oh, itu agak banyak ini. Lama enggak, Bu, Lik? Ya biar mateng ya loh. Ya. Paling 10 menitan. Oh, kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. Oh, baunya sudah enak lor, udah nggak langu. Berarti nganu, Bu, Udah Lik. mateng kalau sudah nggak langu. Oke, Bu, Lik. Soalnya kan diusring-usring warnanya juga hitam toh, Hitam. enggak kelihatan. Oh, saya duwe apa mau nduk, duwe keluak Keluak, Bu, Lik. Pokok keluak. Kok keluak? Keluak. Pokok baunya ini udah nggak langu, berarti sudah matang. Sudah mateng. Ini sambelnya kasih garam lor, mau diulek Ya, Bu, Lik. sedikit aja. Sama micin. Penyedap. Sekarang diulek. Bumbunya dimasukkan. Sampai mendidih lagi, Bu, Lik. Mendidihnya. Itu sampai umum, bener masuk bumbunya yang dagingnya. Terus mendidih. Dikasih daun salam. Daun salam. Serai digeprek. Ya. Daun jeruk. Laos digeprek. Tadi gak kuat ngulek lor. Kasih daun salam gini nganu lor, biar mantep. Dikasih daun salam. Ya, Bu, Lik. Diaduk dulu. Terus ini ditinggal lagi. Ditinggal lagi biar anu. Ben sampai ben ikut daun salame, daun jeruk ben nganu ya. Sekalian dimasuki penyedap, micin, gula, garam. Gulanya sedikit aja. Ya, Bu, Lik. Jen. Dimasukin iki lho apa? Bawang pre. Bawang pre. Lur, le masak rawon ala Bukli wis mateng. Lan genep juga karo ubur rampene lur. Sambel, apa jenenge Bukli? Toge. Capar apa toge lur? Capar toge. Toge terus bawang goreng. Bawang goreng lur, kerupuk. Iya. Nah, saiki lur, waktune madang. Monggo. Monggo lur melu madang. Ayo. Ayo Bukli ya. Dijumukne Bukli. Dijumukne ya. Heeh. Pedes ya Bukli ya. Oke, apa titik be? Akeh rek rawon kuwi. Oke. Oh. Ngene. Kuwi selera babe ngono ki Bukli. Iya. Iya. Duduhnya. Belum be ya? Kuwi lho Bukli apa jeneng ngarane? Belum lho. Heeh. Kuwi lho, limpo-limpo kuwi lho Bukli. Oling boy. Oh, ngane-ane. Nah, ngono kuwi apa jenenge? Kuai. Cukup. Kuwae Bukli aja kakek kuwi mbone lek kuah. Tambah ya, Be. Tambah sambel lek iki komplit Bukli. Wis. Sambel akeh titik. Akeh tetep babe tetep. Bawang gorengnya. Ya. Sledrine Bukli tangane wis resik apa ora? Wes, tak umbah ping 7, Be. Pitu ya. Sledri. Sledri, ora sakake Nil. Wes. Oke. Delok, Be. Lur. Iki lho Lur, ben paket cepet, anu po lur. Paket genep. Pakete babi lho, porsine babi lho kok munjung-munjung ini lho lur. Lek jenenge rawon ki mesti sik kurang Be ki kok. Kurang ya Buli. Kurang. Imbo, engko tambah ya lur, kurang ya lur ya. Ya. Ya aku sering cukup belum. Ya ngambil toh. Bebas Buli. Diambil toh. Iki lho. Aromane lur. Rawon ala Buli. Tenanan pokoknya. Yo. Jen, Janmu mantep. dadi menara. Menara. Ketoke pondasine ya nasi lur. Tapi dadine menara masjid saking dhuwure lur.
Iya, ya. Wes. Ampun lur, ampun. Oke lur ya. Ayo babe mau madang lur. Oke lur. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Sisihne sik menarane. Bismillahirrahmanirrahim. Jan. Luar biasa lur. Mantep. Wih. Rawon ala buli. Waduh. Monggo lur. Niki lur. Bismillahirrahmanirrahim. Balungan lur. Heeh. Dagingnya empuk lur. Nggih. Merudul. Enak nang ya. Tenan lur. Pinter tenan buli lur. Lungane lur meridil ngene lur dagingnya. Coba deh. Iya. Nah, lur. Jan tenan lur. Ora ngapusi bulik lur. Perlu dicoba ya lur ya. Monggo. Rawon ala bulik. Monggo dicoba. Kerupuknya. Kerupuk lah, lur. Kalem be. Enggak sabar. Deloken. Bulik saiki ngrokoti balunge lur. Mumpuk. Beh, Dudu be. Yuk, Pak. Oke. Rawone akeh dudu enak be, seger be. Isih akah. Nggih. Sik akeh. Ya wis. Wah. Saking buli ngebut lur ben selak tambah meneh. Ngikuti babe terus lur. Sampai nundangi. Ngundangi saking Saking enake lur. Tambah lagi be. Tambahin lho. Dagingnya kerasa lur. Upama buli arep babe dodol rawon piye lur? Sedulur do beli, do belanjar ini lur. Do mampir. Do mampir ngene buli. Piye be enake be? Beh, tenan buli. Heeh. Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Le madang babe sama buli udah selesai. Ya dah. Babe karo buli ndongakne dulur-dulurku kabeh dimanapun berada diparingi seger waras sehat panjang umur lur. Amin. Gangsar lancar berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur Matur nuwun.